Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kalong shisha kabapen su jeri kipat ba. Haba uk patrai ubala syak kenno. Ula ot rendang yalaki jongki kun ki badang red hadu bakin daklan. Kani kala jia hakami jong kalai pauterik menta ubenai jemang arajar arpuar hasnong nong ra shelong kabahap hakadong nong lum. Uni ukpa udai ubala tip kerteng kum ujo frison jana ubadang arpeu kendai senam karta. Bat kini ki kuan ki bala syak penyap de ukun shenrang badang ar senam karta, bat kawe ka kun kentai badang sau senam karta. Kat kum kajing batai ki bahaying layatu ba ukpa ubam shem la sa ringkat syu bat kalong. Ula khot ya kini ki arngut ki kun ki badang ren hakapor san baje janmit jong kalai pauterik ujemang arajar arpuar. Banyalam thet jing bam hadukan. Henry haduk kendai baje janmit kimshim lawan paying. Kumta ka kemi ringkat ki bahaying kilalet wat ya kini ki kun bat let ban pentip no ru syaki pulen. Habaya keren bat urang bak snong nongra ubak bi pengrum. Ulaya thu baya ka med yap jong kini ki khna lalap haka khlau harut jong ka snong nongra nonglum hakapor price teng menstem menta ka sngi kalai phawai tere ujemang arajar arpuar. Katba ukpa ubala subajur ubala don kti ban ot rendang yala ki kun udang ja ngai hadu menta. Nagaliang ki pulet jong kanong ba shelong hapo ka jingelam uba Vivek im ubade u superintendent of police kilawan bantok kit ya kani ka jingjia. Irang badong ro hitu hi por samharian jong kata trai kendiat kilapun suai i tang bakim yo mesti ipunenga. Syu tu ba ukpa de kini kena uyalam yaki menen u yalam kai malang por sikim da sofer. De kelompok yang syuk bagi kon panen me de kita ya tu hi tu kami jong kini ki baklat ibe bakha jong ah de yang ba bakha nga la wan pentip na sa kanat man met kadoi steng gila elek ngan ga yang hadian gila yawat kimlap de kala kun no kumta de bat yang ba menta master ko bujen sa nakaliang kulit wakil sebut dia ya tu tang kumta hi tengok toto ampera bala lech kulit ngiru langsung ko biang ngiru ngin hapa kom ta hi den rei tang hadin jo kata ko mas pras teng ye himat layo phone pat sana ki ba hiyeng tungi hi ngadai ba hiyeng hi ba kine tiong ba wan no sana suakti layo kini kena tang ban melong sore yang kita ya kata kerukom bisa yawan poi sini rang badong ru la poi suami yang pergi nakaliang ke polis department ni bro kai lai pentip beran-beran kila ya be tang bakam kala long serius teh no gorit lah pentip bukan ba kam he hap kre tu he hap wan nong tu hap pentip tu kam halor te ka bampor ta te nakaliang tu ni te ni la dum go bo start kum ka snong ruhi kum bahiyang ruhi ni sosi ini ke jinja long ru berang loi bukli sausnem bat arsnem te kala tak bahaya ni tang bang kami mo cepat nak ban kami de gano ni snong idan te nakaliang de snong tengi ni penram me kane ke jingja bat khantam yo nong le namar kane kala penchong seir pat sai giwe ru bandai i usurum seneng ru kamut ya gumdan syu ding snong sngai ban ni kami nanti ba da ke jingja tres tom lang ki bor pulet bat ni ru nakaliang ki paranong snong bat ki marjan marpa bro khoi ni perman ni kami nanti bangin la bani okem klot Unu baru balik main ke sini usai lah dan sa. nanti bagian sini ni nang kami nanti ba ong la kat kene ke jingjia tu yo ya ladi ru ulale sini kum ju hi ila ya thuet kene ke klau ko tak tambah adi sini area sini tambah melap Santat malu malak kan beje ba. Ini film ngem nang ro bonong ni nom la tu bonong kata ten namar ba ke jingjia te kat kum jingjia tu itu bakha kerja menmit bau yalam menin jan mit te itu su kata ke ba perbalap kemet kan ada tak ne kalau kumnong perbalap. ini film tak te Kan beje perbalap. iman keladai ki labun kenta itu hi Beli ini kong kan beje. kita akan pergi phone ngai tai subuh hapo itai praji prasteng imat tamar ki phone ngai approximately hitai por Nak mo ba. Le kam. Dun dak sir nang ko. nyimpot judan mah nak yang kadang irang badang idan lang bat ngene nyimpot judan kono ru ma Luk apa imam salang. nyimpot judan tapi kita kajing mudoi ke persya ayu
nakataray na kaliang kadong ru kimpot ju namar ndu meneng yang badirang badong ru kiong borok kiong lengok namar ba bom ju don pian ba jai ba temenin ru udang beladung slep tu ajan yang lajong ini menin borok sisi udang beladung slep ai ke pelong hadu kan yang Iya salang na kuno ban lo. tangan tip Udah terarut dan begini. arngut ngala kali meneh ang tang kini arngut Di badi kiatnya kuno marba. pertarungan namla banong namar pa personally hingga pot dia dan ke dunia dari ke ba hadu bangan datip kita kan Kerteng rabak senong kerteng kupi ba di puro di porok. Kidi bahayang ban ni kerteng. ngadai bekha di kun yang mama jongai ni kemi Pi kum rabak dong kumno pi di pep di bahayang kedi saya pi na kumno. Bajak ai kulo. Pi so pencip yang atang ba benek ba crash bawa ini pun ya. Tinggawan mari dengan sini tu. Yang mendin bajak kan kiong IFPR. Temen ni kata tu. Kum nak ni crash nang kerja. Dom ni duan sa awai ni. Dan lagi yang kasih tu nang crash ni. Sa. Dan stok ni. Kan dia tinggi tu kat orang badong banget ketika sini. Mungkin hidup ni dia kan.